250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. Irwanda 250, The Voice of Truth. ushobora kwibaza ngo iyo operation ni iyihe? Ibihe byiza mwebwe mwahisemo gukanda subscribe, mwegere hino. FRDC yongeye gukora amahano. Ese koko muri iki gitero cya drone kigabwe mu birindiro bya mama 23, ikindi kikagabwa ku baturage, aho amakuru agera hano kuri Rwanda ari menshi cyane. Muzee Kamajeshi amaze kuhagera ahabereye kuraswa gukomeye cyane na drone za FRDC. Ese hari abasirikare ba mama 23 baba baguyemo, dore ko FRDC yari yagize target Generali Gacheri. Ese yabaguye muri ibi bitero? Mwegere hino, niyo mpamvu Muzee Kamajeshi amaze kutugerera kuri tere ahabereye kuraswa nizo drone za FRDC. Ibintu bigize ute? Ibintu birakomeye. Ibi bitero bibaye nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibujije FRDC kongera kugaba ibitero kuri mama 23 muri Masisi, kandi zikabuza FRDC na mama 23 kurashisha drone. FRDC none atuvugana isuzugura Amerika, irashe ishaka kwica Generali Gacheri mu birindiro asanzwe akoreramo akazi ke ka buri munsi. Aho drone rero yarashe mu baturage, yewe irasa n'ibirindiro bya mama 23. Sibyo gusa kandi ni mu birometero 20 gusa uvuye mu mugi wa Sake. Urumva rero ko hariya za Mushaki ibintu birakomeye. Ariko Muzee Kamajeshi adufitiye inkuru itari ivumbi. Ese Generali wa mama 23 warusimbutse ubwo yari ari kumwe na Lieutenant Colonel Wiringoma yaba amaze kwicwa n'ibitero bya drone, cyangwa nawe arongera ararusimbutse? Mutera gatebe, mukande like, mukande subscribe. Kutaba kuri groupe ya Rwanda no kunyagwa zigahera, kuko abari kuri groupe ya Rwanda bonda keka none bamaze kubona video y'uburyo bigenze. Ibintu birakaze, ibintu birakomeye. Nawe rero ushaka kwinjira muri groupe ya Rwanda, reba iyo ringi twapininze aho hasi, dushiramo amafoto y'abarasuwe ku rugamba, tugashiramo ibiri imbere ku rugamba, bya bindi tutazana no kuri YouTube biba kuri urwo rubuga. Injiramo ubundi ibintu byose birushaho kugenda bimera neza cyane. Rero mbere yuko duhamagara reka tubabwire ko turi kumwe n'umuganga uvura indwara zitandukanye, harimo igicuri, amakimbirane mu muryango, indwara z'abagore, aho wamusanga ni mu mujyi wa Goma za Kituku. Ukamenyetso ko guteranya 243 96 15 95 cyangwa se kuri 0 karindwi 9 kane rimwe 6 015. aho nabari hafi cyangwa se bagera ku mupaka uzu Rwanda na Uganda hariya za Cyanika. Rero none hatuvugana turi kumwe n'umucuruzi wa YouTube uzitanga ku giciro cyiza utasanga ahandi. Mwandikire cyangwa umuhamagare kuri WhatsApp ni 078 962 9162. ubundi ibintu byose birushaho kugenda abimera bimeze neza cyane. None aha rero turi kumwe n'abacuruzi b'ibibanza babicuruza ku giciro cyiza, baratwizeye nawe wabizera. Utwandikiye cyangwa se ukaduhamagara kuri iyo nimero iraho kuri screen, iba kuri WhatsApp honyine. Nawe ushaka kwamamaza ibikorwa byawe cyangwa ushaka gushigikira Rwanda haba mu buryo bw'ibitekerezo n'uburyo bw'amafaranga, twandikire cyangwa duhamagare kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Ubundi ibintu byose birushaho kugenda abimera neza cyane. Mu gihe ngiye gushaka Muzee Kamajeshi kamurondere, nizere neza ko murimo murakanda like, murimo murakanda subscribe, murimo murakanda no kunzogera kugira ngo notification yose ya Rwanda mujye muyibonera ku gihe. Muzee Kamajeshi taba. Mani dufashe Muzee Kamajeshi tumufatishe. Muzee Kamajeshi umeze neza? Turashima Imana.
ndi kumva uri ahantu hibereye inyoni. Iyo nyoni irimo irakubwira ngo iki? banagiye gushaka ikintu bita network kugira ngo tubashe kumvikana neza. Yego. Rero muzehe Kamajeshi, none tuvugana wamaze kugera aharashwe na drone za FARDC? Cyane rwose, ngira ngo na video naziguhaye za mbere. Yego. Aho nagize bwa mbere naziguhaye. Ariko bari abantu bapfuye bo ntabwo mbega abantu drone zashwanyaguje. zakoze ibintu bibi cyane. Turi ku itariki 7 ukwezi n'ukwa gatatu umwaka ni 2026 ni iminsi igera kuri 11 n'ubundi drone za FARDC zirashe igitero nka kiriya cyaje kugwamo Lieutenant Colonel Wiringoma, ubwo abandi barusimbukaga harimo na General Gaceri. Duhere kuri General Gaceri, niba yitabye Imana cyangwa niba ari muzima uri buze kutubwira kuko umaze kuhagera, cyangwa duhere mu baturage? Twahera mu baturage. Yego, bigenze bite rero? Ngira ngo ni igitero gikomeye cyane, ni igitero nanone kandi navuga ko kije nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi bisabye yuko ibitero by'amadrone byahagarara. Ibi bitero rero byagabwe hari hagamije byinshi. Ukurikije uburyo ibitero byagabwe, hari byinshi byari bigamije. Cya mbere no kubuza umudendezo abaturage, ikindi nuko ari bo bashakaga guhitana. Mu baturage, mu bayobozi? Mu bayobozi. Hari abo bashaka guhitana, ubwo mu baturage bo no kubabuza umudendezo nk'ibisanzwe kugira ngo bakomeze babure amajya n'amazi. Yahaje kugabwa rero ibitero bikomeye cyane by'amadrone. Ni muri Mushaki. Yego. Ni muri teritwari ya Masisi. Sinzi niba uri kunyumva neza. Ndakumva cyane, niko nacecetse kugira uduhereze operation yose uko yakozwe ya FARDC. Ni muri Mushaki, teritwari nyine byumvikana ko nyine ni Masisi. Niho hagabwe ibitero bikomeye cyane. Ibitero bikomeye cyane ni mu birometero 20 uvuye mu mujyi wa Sake. Niho ibitero byaje kugabwa n'ihuriro ry'ingabo ngo riza FARDC, nubwo kugeza kuri iyi saha benshi bemeza yuko atari bo bakoresha amadrone. Yego. Ibitero rero byagabwe mu baturage, by'umwihariko mu mujyi muri Mushaki hapfa abaturage benshi. Abaturage bapfuye ari benshi, bishwe n'ibi bitero. Ngira ngo M23 yaje no gusohora itangazo yamagana ibi bitero ikomeje gukorerwa, cyangwa se ibitero ikomeje gukorwa by'umwihariko ahantu igenzura, mu gihe nyamara ibitero byagabwe navuga yuko n'ubusanzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi bibyamaganye. Abantu icyo biteze kureba rero kuri uyu munsi no kureba ese nyuma y'ibyo byose bikomeje kugenda bikorwa haraza gukurikiraho iki, by'umwihariko kuri bya bihugu bimaze iminsi byose igitutu M23 nyuma yo kwikoza ibitero by'amadrone ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Bari kwibaza ni iki kindi kibuze gukurikiraho nyuma y'ibyo byose, cyangwa se nyuma yimaze kugenda bigaragara nyuma y'ibitero byakomeje guhitana abaturage muri Masisi. Nshiremo video. Video wayishyiramo kuko ndamya ko yakugezeho. Video yo namaze kuyishiramo tayari. Tugerageza uko dushoboye kose tukahagera mu ba mbere. Ibyo ni byagaragaye rero kuri uyu munsi. Ariko ino nzu bayikubise bayisenyewe. Ntago drone yakubita inzungu ibure gusenywa gutyo. Kireka itayihamije. Kubera ko buriya nahirashe mu bire no mu myaka y'abaturage buriya kuvuga ngo uzahasarura biba bigoye. Byumvikane ko ni ibisasu bifite ubukana bwinshi cyane. So ibita bigaragaza iki rero? Bita bigaragaza by'umwihariko ubuyobozi bwa Tshisekedi, imbaraga nkeya, by'umwihariko niba aho kugaba ibitero ku basirikare ubigaba ku baturage. Bita bibaza nyine iyi leta ubundi abaturage yemera ko ari abayo. Bisa nkaho n'ubundi rwose abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo kwibona muri leta ya Tshisekedi bikomeje kugenda bigorana.
kubera ko ibi ni ibitero bitana abana babo, bitana ababyeyi babo, bihitana abagabo. Ni ibitero nyine bitarobanura, ni ibitero biza bisiga bamwe ari imfubyi, bikabasiga abandi ari abapfakazi, bigasiga bamwe ntaho kuba bafite. Uhita ubona ko nyine kugeza kuri isaha ni leta itifuriza ibyiza abaturage bayo. Yego. Ibyo ngibyo nibyo byagaragaye by'umwihariko mu bice bituwe n'abaturage. Kereka niba hari ikindi kibazo wifuza kumbaza kubirebana n'ibyo byagaragaye by'umwihariko muri Mushaki. Tuve aho ngaho tuzamuke mu birindiro bya mama 23 uho bigenze bite? Ahangaha rero navuga yuko ikintu cyahagaragaye ngira ngo ni target ariko batigeze babasha kugera ku cyo bifuzaga. Amakuru menshi arimo kuvuga ko General Gaceri yamaze kwicigwa muri ibi bitero bya drone byagabwe ku kigongo cya gisirikare cya Mushaki. Ese wowe ko hari koko General Gaceri yaba yishwe? Icyo ni igihuha cyambaye ubusa. Ni igihuha cyambaye ubusa. Sivuze ko icyo gitero kitahagabwe cya drone, igitero cyahagabwe cya drone, ariko Gaceri ntabwo icyo gitero kigeze kimukoraho, naho yigeze ahurira nacyo, kubera ko n'ubundi bisa nkaho ari ni target bari bamufiteho, kuko bivugwa ko n'ubundi ubushize ubwo barasa Wiringoma n'ubundi nawe yari arimo, bari batagitinze, nawe yari ari muri gahunda yabo bagombaga guhitana, ariko biza kurangira nyine bidakunze. So bikavuga ko kugeza kuri uyu munsi n'ubundi ugiye kureba niwe bari batagitinze, kubera ko ugiye kureba ahantu iyi drone yarashe n'ubundi naho Gaceri asanzwe akorera akenshi. Yego. Bari bazi yuko amakuru mfite, bari banabonye ngo yinjira. Yego. Bamubonye yinjira mu kigo, bavuga yuko cyase batekereza yuko uko byagenda kose araza kuba ari muri biro ye, araza kuba arahasanzwe akorera, avuga ati ni turamuka tuharashe uko byagenda kose Gaceri turaza kumuhitana. Urumva ko rero mu by'ukuri navuga ko na makuru bari bakusanyije, ariko amakuru bayakusanya nabi. Yego. Kubera ko ntago bigeze bamuhamya, bagiye kuharasa n'ubundi atakibarizwa nawe muri icyo kigo, n'ubundi yari yigendeye, yari yamaze kugenda gisokamo. Byumvikane ko rero n'ubundi gahunda yabo isa nkaho itagezweho nkuko babyifuzaga. Gusa ibitero byo byahagabwe muri icyo kigo, hagabwe ibitero by'amadrone. Yego. Ndetse byaje kwangiza byinshi. Ariko General Gaceri bifuzaga ntago bigeze babasha kumubona. Ubu tuvugana njyewe ni naho nyiri. Ubu tuvugana ni huri. Umwuka w'abaturage umeze ute kuri icyo kintu? Ubwoba bwo byumvikane ko ubwoba bari bwose, ahantu hagaragaye ibikorwa nk'ibyo ngibyo uko byagenda kose, ubwoba ntago bwabura. Ubwoba ntago bwabura, burareba nyine abaturage, nta cyizere cy'uko wenda isaha ku isaha wenda bidashobora kongera. Yego. Icyo kintu kiba gikomeza kugenda kihagaragara ko nta cyizere nyine cy'umutekano n'ubundi navuga ko bafite 100%. Yego. None ubwo kuba iyi drone yaje irasa muri defense kandi akaba nari byo yakoze ngibyo yakoze za Rubaya, ese abaturage ntibari buze kwimukira kuri leta ya Kinshasa bakavatereka abariyo twigiramo twifanire kugira natwe tutazicwa n'ibitero bya drone? Urabona abaturage bagifitiye icyizere mama 23 kiri bukomeze kubarinda ndetse no kubakiza iyi sekibi ngo ni Chilombo? Ibyo kuvuga ko abaturage bashobora kujya ku ruhande rwa leta ya Kinshasa byo biragoye, kubera ko ntago ihagenzura, nubwo ihagaba ibitero gutyo ariko ntihagenzura. Icyo ni icyambere gishobora gutuma wenda cyangwa se cyatuma n'ubundi ntibiba bivuze ko abaturage bafite imyumvire igiye itandukanye. Hari abafite imyumvire itandukanye, kuko n'ubundi hari aho ugera nyine ukumva ko bakubwira bati aba ni abanyarwanda gutya na gutya, nyine byumvikane ko n'umuntu usanzwe bafite imyumvire itandukanye, nubwo hari bamaze kubona ukuri, bamaze no kwitanga batereka none natwe tujye muri iki gisirikare, bamaze kubona yuko mama 23 irwanira ukuri. Ariko n'ubusanzwe abaturage bo bafite imyumvire igiye itandukanye, ibyo ni ibisanzwe muri leta zose, ibyo ni ibisanzwe. Hari abaturage bafite imyumvire y'ibigande nyine, reka mbivuge gutyo. So kugeza kuri iyi saha rero wenda icyo navuga cyo kuvuga ngo wenda bashobora kugandukira leta ni ikintu kigoranye cyane. Sinzi niba wowe ushobora kugandukira umuntu wakwiciye umubyeyi, cyangwa se wakwiciye umuvandimwe, cyangwa se wishe mwene wanyu. Umuntu sinzi ko ushobora kumugandukira, mu gihe kandi bigaragara yuko abikora nkano. Ntago abikora
agamije kugira ngo ace imbaraga mu 23 cyangwa se wenda arebe uburyo yayihakura, ahubwo abikora nyine ku bugome. Ibi ni ibitero by'ubugome kuko si ibitero bagaba bavuga yuko n'ubundi bashobora gufata ibi bice bya Mushaki cyangwa se n'ibindi bice bigiye bitandukanye byo muri Masisi bamaze iminsi bagabamo ibitero. Ntago ari ibitero bagaba ubona ko bafite target yo kuhafata, ni ibitero bagaba ubona ko bafite target yo kubabaza abaturage, ubona ko bafite gahunda yo guhekuramo 23 nubwo kugeza kuri isaha nyine navuga ko witwa Gacerewe kumubona biragoye, ariko navuga ko kugeza kuri isaha urebye niyo target yabo ni ukurasa bamwe mu bayobozi bakuru ba 23 kugira ngo bace igikuba muri 23 n'ubugome bari gukorera abaturage. Nta kindi kintu kiri gukomeza kugenda kigaragara by'umwihariko mu bitero bakomeje kugenda bagaba, uburyo abaturage bashobora kubagambikira. Yego. None ubuyobozi bwa 23 niki burimo burakora aho ngaho harashwe haba mu baturage ndetse no kuri ayo ma defense yabo? Ngira ngo ibi byose bikomeza kugenda bigaragara nyuma y'amatangazo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikintu gikomeza kugaragara bumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'umwe bw'Uburayi byasabye yuko amadrone yahagarika kugaba ibitero. Yego. Ariko Leta ya Kongo bisa nkaho ibyo bitayireba kubera iki nta nubwo iri gufatirwa ibihano. Ntago iri gufatirwa ibihano nk'uko turi kubona bashyize imbaraga mu gufatira u Rwanda ibihano, nk'uko tubona rimwe na rimwe abayobozi ba 23 kugeza kuri saa bafatiwe ibihano. Nyirango ibyo byo urabizi n'ibintu bisanzwe. Ugiye kureba rero ibintu bikorwa na Leta ya Kinshasa bisa nkaho aba ari umugambi n'ubundi ifitanye n'ibihugu nyine bikomeye by'umwihariko bigaragaza ko bishyigikiye, kuko abaye ari abantu bumva ko nabashobora gufatirwa ibihano ntago bakumva yuko ibyo by'umwihariko navuga ko iri tangazo rigisohoka ry'umwe bw'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo bangaga ari cyo bahise bakora. Icya mbere cyo bita bigaragara yuko 23 iri kurwanwa ku mpande zose. Nibyo nakubwiraga, imeze nka wa muntu usanga abantu babiri bari kurwana, umwuka mufata amaboko kugira ngo atarekura igipfunsi agakubita mugenzi we, ahubwo kugira ngo akubitwe. Yego. Kugeza kuri isaha 23 basa nkaho bashaka kwifata amaboko kugira ngo Leta ya Kongo ize ikubite, ariko navuga ko 23 nayo ibiri kubibona. Kandi nyirango kimwe mu byakomeje kugenda itangaza nuko yaba amasezerano ya Washington kugeza kuri isaha itayarimo yamaze kubona ko icyo ngicyo ari igihuha, yamaze kubona yuko ari ikintu gishaka kugira ngo nyine gitume nyine bayifata gutyo Kongo ikubite. Yamaze kubona yuko amasezerano ya Doha muri Qatar nayo ari igihuha, kubera ko Leta ya Kongo yanze kwitabira aya masezerano ya Doha, na impact byigeze bibasha kuyigiraho. Yamaze kubona yuko amasezerano ya Angola ari igihuha, kubera ko nyuma y'amasezerano ya Angola turi buze kugaruka muri operation za 23 mu misozi miremire, abasirikare ba Angola kugeza kuri uyu munsi bari kurwana mu misozi miremire no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ibyo byose bitabigaragaza yuko rero 23 nayo kugabwaho gutya ibitero ntago iri buze kuba yongera kubirebera gutyo gusa, ahubwo nayo igiye gukora ibishoboka byose nyuma y'ibitero. Nyirango nyuma y'igitero cyagabwe Masisi n'ubundi muri Rubaya, mwabonye ibyaje gukurikiraho 23 nayo yakoze ibitero by'amadrone kugeza kuri isaha. Rero navuga yuko n'ubundi kiri buze gukurikiraho nuko itari buze kuba irebera, iri buze n'ubundi gukora ibishoboka byose nayo ikagira ikikora. Iyo foto ngwaye si y'ubwenge buhimbano mugihe ukidusobanurira herekana ngo abasirikare benshi bapfuye, si ya AI. Uri kunyumva neza? Ndimo ndakumva cyane. Nari ndimo ndakubaza ngo iyo foto ngwaye si ya AI, ibyo byaba ari ukuri? Iyi ni AI. Yego. Iyi ni AI kuko ahangaha nahageze. Yego. Ntago ariko byagenze. Yego nibyo barashe abaturage, yego bapfuye, inzu zasenyutse, ariko ntago byari biri kuri uru rwego. Ntago byari biri kuri uru rwego kubera yuko iyo drone yaharashe n'undi amakuru mfite nuko yahamaze igihe nyine mu kirere cyaho irindiriye, kuko yari yamaze kwakira amakuru yuko General Gaceri ari muri ibi bice. Iyo breaking news wayiduha? Niko bimeze kugeza kuri ubu ngubu rero. Yego. Umuvugizi wa FDLR. Yego. Iyi nkuru narenze ko tuyibuze kuyisorezaho. Oya yitunyabikiremo abakunzi ba Rwanda bayumve hakiri kare. Ego.
uyu umuvugizi wa FDLR cyangwa tube tubaretse ariko abantu bajye batwereka ko by'umwihariko amakuru yacu n'amakuru abagereraho ku gihe, ngira ngo bajye bagerageza uko bashoboye kose, nabo bakora ama like menshi n'ama comment, kandi ibyo bidutera imbaraga, n'ama subscribe bajye bagerageza sharing n'abandi bashe kubona ibiganiro byacu. N'umuvugizi wa FDLR rero, uretse gato mbere yuko uyivuga manze mbashakira iyi foto nyibashirireho. Nta kibazo waba umutubwiraho ifoto ye, nanjye ndimo nayihiga isa n'isa ndabaye maze kwigeza ku bakuzi ba Rwanda. ya n'umuvugizi wa FDLR yitwa Colonel Uwamungu Anselme. Yego, ngira ngo mu minsi yashize hishwe umuyobozi wa Wazalendo. yego, yaraje akurikira Colonel TP. nawe ibyo ntago ndibwirirwe mbigarukaho. uwo baramunanguye. uwo ba 23 nababwiye ko iri muri gahunda yo guhorera Wiringoma. Ntago Wiringoma umusirikare wari ufite icyo avuze kuri 23 agomba kugenda gutyo. Yego, barwana ku ruhande, ndibuze kukubwira n'ibyo ni kuri Angola, n'abandi barwana ku ruhande rwayo bakabyishyurira. uyu nguyu rero ni umuvugizi wa FDLR. yego, bamwita Colonel Uwamungu Anselme, barika benshi bamuzi ku izina rya Gazali. yego, kugeza kuri ubu ngubu rero yiciwe muri Rucuro. ubu ni muri dore nguwo namaze kumumwereka abakunzi ba Rwanda. uyu mukoroneri wa FDLR foka yishwe, yiciwe muri Rucuro. Ngo- muri Rucuro ni nabwo ko ni ku birindiro, cyangwa se ni mu birindiro bikaze bya FDLR. ahangaha imaze igihe kabisa ihari. niba navuga ko ni ibirindiro, ni icyicaro gikuru, Yego, icyicaro gikuru kuko ni FDLR ubusanzwe ibarizwe. yego, niho bakorera inama, niho icyo leta ya Kongo ibakeneyeho ibatuma muri ibyo birindiro n'ubundi bya FDLR byari biri Rucuru. Reka ndeke kuvuga ko byari biri Rucuru, ngira ngo ni ahantu kugeza kuri isaha nyine navuga ko FDLR yigaruriye, ihagira igicumbi cyayo. ngo yiciwe ngo mu gace bita Karama, ngo bamwishe nabi, cyane rwose. kandi ni nyuma y'uko uwo bita Nsabimana ndetse n'uwo bita Bahati Erasto bavuze ati bano ba FDLR bari hano nibadataha iwabo ku mahoro tuzagenda tubadondosha akanyundo. ntago ari Karama, ni Kirama. Kirama, yitwa Kirama. ahangaha niho yaje kugwa rero. urupfu navuga yuko kugeza kuri iyi saha rwaciye igikuba muri FDLR, nyuma y'uko aba Wazalendo ngira ngo warabonye mu minsi yashize basembera mu mashyamba nyuma yo gupfa k'umuyobozi wabo. byumvikane ko na FDLR nayo bayikozemo, nayo barayinyutse. 23 yabuze Colonel Wiringoma. Yego, uyu munsi leta ya Kinshasa yabuze Colonel TP. yego, si TP gusa, babuze umuyobozi mukuru wa Wazalendo, baramubonye ibyamubayeho nawe. barongeye babuze umuyobozi mukuru w'aba FDLR. yego, ni mu gihe kandi kugeza kuri iyi saha ubu tuvugana, yego, Uburundi nabwo bwamaze kubura uwitwa Patrick Masezera. uyu nguyu akaba yari afite ipeti rya sergeant. yego, ntago rero Wiringoma nk'uko 23 yabivuze ntago azagenda wenyine. uyu nguyu rero uyu muvugizi wa FDLR Anselme, yego, uyu nguyu we urupfu rwe ngo yari operation ikomeye cyane. abagabo buryo bari gupfa ntago ari bya bindi byo kugwa ku rugamba. yego, barwana mu kivunge umuntu akagwa ku rugamba. aba bari gupfa ku kintu bita ama operation. yego, bari gufata umwanya bakiga, bakamenya ngo uyu muntu aherereye hehe, uyu muntu avuze iki. ntago ari operation zo kurasa babonye wese. ngira ngo urumva ko FARDC bo bamaze guhusha Gaceri. ariko
ariko nuramuka wumvise ngo 23 yahushije uyu muntu uzamenye ko amasomo ya Rumangabo yapfuye ubusa. Yego. Amasomo Makenga yatanze Rumangabo by'umwihariko kwa special force ntago yigeze apfa ubusa, kubera yuko aba special force mbere yuko bahaguruka muri Rumangabo berekeza mu bice bigiye bitandukanye, berekeza ku rugamba. Yego. Bose bagiye bafite umukoro, bafite n'ikarita yaho berekeje n'icyo bagomba kuhakora. Nibyo rero nyine batangiye kugenda bakora, ngira ngo nyuma ya TP, nyuma ya y'umuyobozi w'Abazalendo, ngira ngo urabibona ko Anselme nawe kugeza kuri uyu munsi yamaze kwigendera. Yego. Kandi ikintu kiba gitangaje usanga bagwa mu bice 23 itagenzura. Sinzi niba uri kubyumva neza. Ariko njye zino operation zankanzemo uburyo umuntu aza gake n'akanyunda kakunyundusha kandi none akagutera icyo bita njonogo na kambenembene atari uri mu matwara yawe ariko akaza akakujonogora. Ibi biragaragaza ubudasa bwa 23. ngira ngo ikintu kiriho ntago ari izi operation zonyine, hari operation nyinshi zakozwe ariko leta ya Kongo yanga kuzivuga kugira ngo idaca igikuba. Yego. Twebwe twazitangarije abakunzi ba Rwanda. Yego. Hari izindi operation rero kugeza kuri iyi saha guhisha bishobora kugorana. Ntushobora guhisha ko umuyobozi w'Abazalendo yapfuye. Yego. Babihisha Abazalendo ubwabo barabitangaza. Yego. Ntushobora guhisha ko umuyobozi wa FPR yapfuye, abo ubwabo barabyitangariza. Ntushobora guhisha yuko Colonel TP yapfuye kubera yuko Colonel TP ngira ngo yaramaze igihe kinini mu Minembwe, n'umuntu waruzwi n'abantu benshi. Urumva yaramaze imyaka irenga 6 akorera mu Minembwe. Yaramaze imyaka irenga 6 akorera mu Minembwe. Urumva ko n'umuntu uzwi cyane yari mu Minembwe. Yego. Urumva Uretse ko yapfuye rero biragoye. Bahishe abacancuro bagiye bapfa, bahisha bamwe mu basirikare bagiye batandukanye n'ubundi babo bakomeje kugenda bicirwa muri za Uvira n'ahandi mu operation ya 23, ariko nyine bazabisha kugeza ryari. Sinzi niba uri kunyumva neza. Yego, ndimo ndakumva 5 kwa 5. Rero 23 ama operation yayo arakomeje. Nyine abantu bagiye bumva nitubwira ko ari operation ziri gukorwa, ari gihe tubabwira ko ari operation ntibabashe kubyumva neza. Bibaye atari operation 23 wenda ni nkuko ishobora kurasira wenda umuyobozi wenda wa FDLR muri Masisi mu bice igenzura, ariko kugira ngo igusange mu birindiro byawe, igusange ahita genzura ize iguhitane. Aba operation ikomeye cyane 23 bayakoze. Ngira ngo iminsi yashize wabonye byabaye kuri Chirombo. Oya, ahubwo bimbwira ngo byamugendekeye ute. Chirombo nawe bivuga ko hari wari ko nukwikanga zimwe muri operation zikomeye cyane. Ntago we byari operation yari yateguwe nkuko, kuko ntago bari abategura ngo baguhushe. Ahangaha rero ikintu kiriho cyo na Chirombo yari ikanze ngo yikanga bagiye kumuhitana. Biza gutuma afata bamwe mu bari bashinzwe kumurinda nyine, kubera yuko ngo yabonaga yuko ngo bari mu mugambi wo kumuhitana. Ariko ibyo byose ni ukwikanga. Nukuvuga ngo operation 23 iri gukora kugira ngo abantu babyumve neza. Operation 23 iri gukora ziri kuva mu bice iri kurwaniramo zikagenda zikagera Kinshasa, nabo batangiye kwikanga, zirimo zirambukiranye. Batangiye kwikanga. Bari kureba iri gukorerwa muri za Uvira, bakareba iri gukorerwa muri za Karemi, bakareba iyo za Rucunanda agiye atandukanye, bagahita bavuga ati ni gute aba bantu bashobora ko barageze n'Kinshasa. Noneho nyuma yuko Oscar Barinda avuze yuko bamaze kugera ku kibuga cy'indege cya Kisangani, yego, byarushijeho kubahindamo ikintu bita ubwoba. Yego. Ubu batangiye kwikanga yuko ahariho hose 23 ishobora kugusangayo. Niyo mpamvu Chirombo kugeza kuri isaha yamaze guhindura cyangwa se abari bashanzwe bamurinda. Bamaze guhindurwa kubera ubwoba yuko ashobora kugerwa isaha ku isaha. Kandi 23 nayo bavuga ko gahunda yabo ntago ari ukugarukira muri ibice bya Kivu, bavuga ko gahunda yabo ari ukugera Kinshasa. Aho hose rero ama operation ya 23 arahari. Bashize agagose n'abantu bashize kabiri. Ndumva ibintu bigize ute, numva ibintu bikomeye. Agagose ibintu birakomeye cyane, Ngira ngo rero wenda sinzi no twata dukomeza no twapdating abantu.
reka tubanze dukine rino jwi bashize abantu bashize kabisa yego bashize aga gose ni amazu gagiye ntawe kubona ni amazu gasenyutse abantu bashize kabisa. nari ndi gukina ririya jwi rivuga ko abantu bashizwe amazu ya plutôt abantu bashize amazu yasenyutse na biriya bitero bya drone. bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Leta ya Kinshasa nyine iri gukora ibikomeye cyane. Twakomeza noneho gusa nyine yego gusa nyine ntacyo yabashije kugeraho. Navuga ko ku birebana na target inkuru yari ifite ntago yayigezeho. Wenda yababaje abaturage nibyo, ariko nyine target inkuru yari ifite ntago yabashije kuyigeraho. Wenda nanabivuga muri ubwo buryo. Twerekeje mu misozi miremire. Yego. Sinzi niba uri kunywa. Kumva ndi kwiyumvira inyoni. ahantu ndi nyine ahantu byumvikane ko nazo zirahari. Nazo zirahari ngira ngo urabizi. Ndimo ndakumva. Ntabwo uri kunyumva? Ubu ndakumvishe noneho. Yana Mutotorinyo. Ndimo ndakumva. Kama Jeshi. Yana Mutotorinyo. Kama Jeshi uranyumva? Ngiye ndi kukumva ubwo sinzi kuntu utari kunyumva. Ndimo ndakumva cyane, twakomeza. Twerekeza mu misozi miremire. Yego. Ngira ngo rero twerekeje mu misozi miremire igikomeje kugenda kihagaragara n'ubundi by'umwihariko mu gace ka Mikenke. Yego. Ni impfu zitandukanye z'abasirikare bagiye banatandukanye kugeza kuri ubu. Nabanyuriraga muri makeya umusagenti mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Patrick Masezera. Yitwa Patrick Masezera. Masezerano. Masezerano. Uyu nguyu rero nawe yamaze kwitaba Imana, cyangwa se kugeza kuri iyi saha nawe ntakiri ku isi. Mu bitero bikomeye cyane bakomeje guhanganamo na 23 ngira ngo bari guhabwa isomo. Nibyo ngiye narakubwiye ngo ahangaha muri Mikenke ubundi ari bishoboka ukugura amarembo ukabwira abasirikare by'umwihariko bari kurwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ukabwira ati dore nginzira nimwigendere, ati mukizwe n'amaguru mwiruke. Nta washidikanya kwiruka. Ko kugeza kuri saa Barundi dusanzwe tubazo mu gukina marato, ariko kubona aho baca birukanka nabwo biragoye cyane.
kugwa aho mu misozi miremire kubera ko ngira ngo hari benshi bamaze kubagwangiye kubwira abanya Angola naho kugeza kuri isaha bamaze kugwa mu misozi miremire. Ndakubwiza ukuri, yego abantu binjiye muri rugamba bazi yuko bizaborohera, ariko gukura ikintu cy'umunyamurenge mu misozi miremire, yego inzi ni buri kucyumva. Ubundi target yabo ni ukubarasa bakava mu misozi miremire bakabakura muri Minembwe, ariko kugira ngo bajye hano muri Minembwe aho sinzi ko bizanashoboka. ndimo ndakumva cyane. Sinzi muri kunyumva, ama network ndi kubona ari gucikagurika. Kamaje, network zirimo ziranga, reka ikiganiro tugihinire hano. Reka tugihinire aha ubwo tuze kongera kuba handi makuru mu masaha yacu yandiri imbere. Umaze kugera ahantu hari connection nzima. Kuko ahantu ndi kubona nta network. Sawa urakoze cyane. Sawa. eRwanda 250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. eRwanda 250, The Voice of Truth. Ushobora kwibaza ngo iyo operation ni iyihe?